Bansin. Game to. Pusa mo na. Atay na, Kulapo boys. Tara. Busing ko na moves. Brian. JR. JC. Ha, very good. Grabe kay basta na ay mga vitamins good. Inani man yung mga moves. Basag na ay vitamins. Inani na yung moves. Boss. Oh, nagduwa siya. Unya sa boss. Yan na, unya na. O yan na, lami kay Bunal. GC pa rin. Paul. ZR. Jefferson. ZR. ZR. At na, grabe. Ang imong mga orasyon, boss. Orasyon. Biray. Kwarta na. Side out. Ang bola. Ono. 2-0. Biray. Kwarta na. Si Kuwate. Patay na. Sige lang. Pasensya. Servosione. Paul Lauro. Ay, Paul. Reggie. Paul pa rin. Brian. Ano yung mga gahi og ulok. Biray. Kwarta na. Patay na. Pabor sa kontra kay patay na. Kwarta na. Mga huy na. Tena. Pila score agad? 3-2 pabor sa beat sa Sidon. Mingli dia out ball. Nanguhag lupi. Kwarta na. Ziaron na bombs. Reggie. GC. Paul. Reggie. Tayo na. Very good. Guales. CR. Reggie. Side ball. Sade, zone. Grabe. 5-3. Pabor sa Bito. 5-3. GR on the box. Atay na. Change court. Game 2. Luya na. Ay luya dong. ZR. Reggie. Side out. Bola sa Sidon, Minglanilla, Cebu. Brian number 24. On the moves. Si Kuwate. Out ball. Side out. Reggie. Paul. Jefferson. Oh, sayop ni Jefferson. Bola ni Reggie. Udah Bob. Brian. Lihay kami ikot Kulapo boys, muna isud mga Kulapo boys. Wala na. Shout out mga Kulapo boys. Muna isud. Tara.
Patay na. Pila score agad? 4 City, pabor sa Bito. Pabor sa Bito. Si Kwate nagkagaon. Oh. Si Kwate. Init pang si Kwate. Ball. Ball pa rin. Patay na. Nice ball. Bulang Jefferson. Birhe. Jefferson on the moves. JR. Jefferson. Pull. Patay na. Side out. Side out ang bola. Side out. Bola ni JR. Patay na. Out. Nakita ang mga Kulapo boys. Pull. Jefferson. Out ball. JR on the moves. Reggie. Bryant. Grabe. Nice ball. Labaw ang Bito Minglanilla. Serbisyo ni Bryant on the moves. GC. Bryant. GC. Pull. Reggie. Pull. Jefferson. JR. Jefferson. Pull. Nice ball. Patay na. Side ball. Side ball. Reggie. Uda box. Bola sa Bito Minglanilla Cebu. Jefferson. Paul. JR. Bryant. Reggie. Okay. Side out. Bulang Jefferson. Paul pa rin. Kwarta na. Si Kwate na. Teda. Wabasod. Di ambisyon. JR. Out ball. Pila score dong? 8-5. Apit na mangiop ha. JR. Paul. Reggie. Paul. JR. Person. Paul. Bryant on the bobs. Si Kwate. Init pang si Kwate. Patay na ang nagtira. Kay out na. 5-8. Bola ni Bryant. Taga Sidon, Minglanilla. JR. Si Person. Bryant on the moves. GC on the moves. GC pa rin. Reggie. JR. Paul. JR. Si Piat ni JR. Tera. Score. 6-8. Servisyo ni Bryant, number 24. Si Person. Patay na. 7-8. Usa na lang labaw. Servisyo ni Bryant on the moves. Kwarta na. Guales 8. Thrilling kaya ang game ha. Game 2. Primero daog ang Bito Minglanilla. Ikaduha
Wala pa yung desisyon. Bryant number 24. Una Bobs. Wallace. Jefferson. Reggie. Out. 9-8. Labaw ang Sidon Menglanilla. Mga bagong ni Sulbong. Daris Menglanilla Cebu. Tatay Oda Bobs. Reggie. JR. Bryant. JR. Tatay Oda Bobs. Reggie. JR. Naman doon eh. JR. Paul. JR. Patay na. Jace 8. Nirali ang taga Sidon Menglanilla. Pabor, may desisyon. Doon na kita. Bryant, Honda Bobs. Person. Panay 8. Pabor ang taga Sidon Menglanilla. Nirali ang Bryant number 24. Serve. Bryant number 24. Pick to see. Reggie. Out ball. Pila score? Daog na.